ስርዓተ ፀሓይን ዩኒቨርስ ህዋን እንታይ እዩ? ነዚ መግለፂ እዚ ብትግርኛ ክትሰምዕዎን ከተንብብዎን ትኽእሉ። እንተደሊኹም ከዓ ኣብ ካልኣይ ክፋል ብቕልል ዝበለ ፈረንሰኛ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ህዋ ወይ እውን ዩኒቨርስ ኣድማስ ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዩ። ህዋ ኩሉ ነገራት ማለት ጋላክሲታት፣ ከዋኽብቲ፣ ፕላኔታት ወዘተን ዘጠቓለለ እዩ። ኣብዚ እዋን ብቁፅሪ 10 ሚእታዊት ዝኾነ ዩኒቨርስ ጥራይ ኢና ንፈልጥ። ንሕና ፀባዊ መገዲ ወይ እውን ሚልኪ ዌይ ኣብ ዝበሃል ጋላክሲ ኢና ንነብር። ኣስታት 100 ቢልዮን ከዋኽብቲ ዝሓዘ ጉጅለ ወይ እውን ዩኒቨርስ እዩ። ከዋኽብቲ ልክዕ ከም ፀሓይ ብርሃን ይፈጥራ። ከዋኽብቲ ብጋዝ ዝቖማ ኣካላት ኮይነን ብኣሽሓት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝዕቀን ሙቐት ይፍንዋ። ስርዓተ ፀሓይ ኣብ ፀባዊ መገዲ ወይ እውን ሚልኪ ዌይ ስርዓተ ፀሓይና ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ፀሓይ ኣብ ማእከል እትርከብ ኮኸብ ኮይና ኣብ ዙርያ ድማ 8 ፕላኔታት ይዘርኣ። 4 ፕላኔታት ናብ ፀሓይ ቀሪበን ይርከባ። ካብ ኣኻውሕ ተሰርሓ ድሩቓት ፕላኔታት ድማ እየን። ሜርኩሪ፣ ቬኑስ፣ ማርስ፣ ምድርን ድማ ተባሂለን ይፅውዓ። እቶም ዝተረፉ ከዓ ካብ ፀሓይ ኣዝዮም ርሒቆም ይርከቡ። ጁፒተር፣ ሳቱርን፣ ዩራኑስ፣ ኔፕቱን ተባሂሎም ድማ ይስመዩ። ሜርኩሪ ካብ ዘለዋ ፕላኔታት እታ ዝነኣሰት ናብ ፀሓይ ዝቐረበትን እያ። እቲ ዓብይ ማእኸላ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ብሓፂን ዝቖመ እዩ። ዝባን ናይዛ ፕላኔት ልክዕ ከም ወርሒ ብዙሕ ዓመቕቲ ጎዳጉዳ ኣለዎ። ቬኑስ ናብ ምድሪ ዝቐረበት ፕላኔት ስለ ዝኾነት ብቐሊሉ ክትሪኣ ትኽእል ኢኻ። ዳርጋ 400 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበፅሕ ብርቱዕ ሙቐት ኣለዋ። ብዙሕ እሳተ ገሞራ እውን ኣለዋ። ቬኑስ ኣዝዩ ብርቱዕ ብርሃን ስለ ዘለዋ ኮኸብ ጓሳ ተባሂላ እውን ትስምዐ። ቅድም እቶም ጓሶት ነዛ ድምቕቲ ፕላኔት ብምርኣይ ናብ ቤቶም ዝምለሱሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ይፈልጡ ነይሮም ኢሉ ድማ ይዝንቶ። ምድሪ ውቅያኖሳት 71 ሚእታዊት ምድሪ ይሽፍኑ። እዛ ፕላኔት እዚኣ ሰማያዊ ፕላኔት ተባሂላ እውን ትፅዋዕ እያ። ብኣትሞስፌር ኢሉ ዝፅዋዕ ቀፀላ ጋዝ ተኸቢባ ድማ ትርከብ። እዚ ቀፀላ እዚ ካብ ጮራ ፀሓይ ይከላኸለልናን ናይ ለይቲ ቁሪ ድማ ይድርተልናን። ምድርና ኣዝዩ ምልኩዕን እተፈላለየ ባህራዊ ቦታታትን ኣለዋ። ማርስ ዝብል ስም ካብቲ ቀይሕ ሕብሪ ናይታ ፕላኔት ዝመፀ ስም እዩ። ከመይሲ ሕብሪ እቲ ንማርስ ሸፊንዋ ዘሎ ደሮና ቀይሕ ስለ ዝኾነ። ካብ ፕላኔት ምድሪ ዝነኣሰት እኳ እንተኾነት እቲ ካብ ኩሉ ስርዓተ ፀሓይ ዝዓበየ ኣኽራንን እሳተ ጎመራን ዝርከባ ፕላኔት እያ። ጁፒተር ብብዙሕ ጋዝ ዝቖመት ፕላኔት እያ። ኣብ ስርዓተ ፀሓይ ካብ ዘለዋ ፕላኔታት እታ ዝቐልጠፈትን ዝዓበየትን እያ። እቲ ኣብ ዝባና ዘሎ ዓብይ ቀይሕ ምስሊ ን350 ዓመት ዝቐፀለ ብርቱዕ ቦብላ እዩ። ሳቱርን ሓንቲ ካብተን ዝረሓቓ ብዘይ ቴሌስኮፕ እትረአ ፕላኔት እያ። እዛ ፕላኔት ኣዝያ ፎካስ ብምዃና ኣብ ማይ እውን ከተንሳፍፍ ትኽእል እያ። ንተወሰነ ኣዋርሕ ቅፅል ዝኽእል ብርቱዕ ቦብላ ኣለዋ። እተን ዘካበብኣ ቀለቤት ኣዝየን ረቀቕትን ካብ በረድ ዝተሰርሓን እየን። ኡራኑስ ካብ ምድሪ 4 እጥፊ ትዓቢ ዓባይ ፕላኔት እያ። ካብ ፀሓይ ርሒቓ ስለ ዘላ ኣዝያ ቆራሪት እያ። ዳርጋ -200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እተን ቀለቤታ ብበረድን ሜታንን ዝበሃል ጋዝን ዝቖማ እየን። ኔፕቱን እታ ካብ ፀሓይ ኣዝያ ዝረሓቐት ፕላኔት እያ። ንፀሓይ ንክትዞራ 41.5 ዓመት እዩ ዝወስድ። ካብ ኣብ ስርዓተ ፀሓይ ዘለዋ ፕላኔታት እታ ዝበርትዐ ዳርጋ 20,000 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝንውሓቱ ብርቱዕ ንፋስ ዘለዋ ፕላኔት እያ። ኔፕቱን ኣዝዩ ቀጢንን ጸሊምን ቀለቤት ኣለዋ። ወርሒ እታ ኣብ ገዛእ ርእሳ ትዘውር ወርሒ ንምድሪ ኣብ 27 መዓልትን 8 ሰዓትን እያ ትዞራ። ናይ ፕላኔት ምድሪ ሳተላይት እያ። ልዕሊ 8,000 ሜትሮ ዝኸውን ብዙሕ ዓመቕቲ ጎላጉልን ኣኽራንን ኣለዋ። ቅርፂ ወርሒ ምስ ፀሓይን ምድርን ብዝተሓሓዝ ከከም ኣቀማምጣ ይቕየር እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ስርዓተ ፀሓይ ብዘይካተን ኣብ ዙርያ ፀሓይ ዝዞራ ፕላኔታት 170 ወርሕታት ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ኣስትሮይድን ኮሜታትን እውን ኣለዋ። ኣስትሮይድ ገለ ክፋል ፍርስራስ ናይ ፕላኔታት እዮም። ሜቴዮሪት
ክሳዕ ንምድሪ ብምብጻሕ ክወቕዕዋ ዝኽእሉ ንኣሽቱ ክፋል ኣስትሮይድ እዮም። ተወንጨፍቲ ከዋኽብቲ ወይ እውን ሜቴዮሪት ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣብ ውሽጢ 2 ክሳዕ 3 ካልኢት ዝውርወሩ ከዋኽብቲ እዮም። ባራ ኣምሳል ዘለዎም ብከውሒ ወይ እውን ብሓጺን ወይ እውን ብረት ዝቖሙ ኮይኖም ናብ ሃዋህው ብምእታው ንምድሪ ቅድሚ ምትንካፉ ተሓማሽሹ ይጠፍእ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ብተደጋጋሚ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ። ብልምዲ ድማ ክትሪኦም ከለኻ ልባዊ ትምኒትካ ክትገልጽ ኣለካ። ኮሜት ካብ ተወንጨፍቲ ከዋኽብቲ ዝፈልዮም ቀስ ኢሎም ስለ ዝንቀሳቐሱ እዮም። ንሓያሎ ለይቲ ክትስዕቦም ትኽእል ኢኻ። እታ ሃይሊ ትበሃል ኮሜት ብ1997 ምስ ተራእየት ብሕጂ ድማ ክሳዕ 4542 ዓመተ ምህረት ኣይክትምለስን እያ። ዝያዳ ክትፈልጥ እንተደሊኻ ነታ ብዛዕባ ወረራ ህዋ እትገልጽ ቀጻሊት ቪድዮ ረኣያ። ሓደስቲ ቪድዮታት ንምርካብ ኣብዛ ትስዕብ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ምስ ፈለጥኩምን መሓዙትኩምን ሼር ብምግባር ተኻፈሉ። ኮመንት ወይ እውን ርእይቶኹም ብምጽሓፍ እትደልይዎ ሓደስቲ ሓሳባት ሓብሩና። L'univers et le système solaire, c'est quoi? L'univers est appelé aussi le cosmos. C'est tout ce qui nous entoure dans l'espace, les galaxies, les étoiles, les planètes, etc. Nous ne connaissons que 10% de l'univers. Nous vivons dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. C'est un groupe d'environ 100 milliards d'étoiles. Les étoiles produisent de la lumière, comme le Soleil. Elles sont faites de gaz et ont des milliers de degrés de chaleur. Dans la Voie lactée, il y a le système solaire avec, au centre, le Soleil qui est une étoile entourée de planètes. 8 planètes tournent autour du Soleil. 4 planètes sont proches du Soleil. Elles sont solides, faites de roches. Ce sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Les autres sont très loin du Soleil. Elles sont géantes et faites de gaz. Ce sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mercure est la planète la plus petite et la plus proche du Soleil. Son gros noyau est presque entièrement en fer. Sa surface a beaucoup de cratères, comme la Lune. Vénus est la planète la plus proche de la Terre, on peut la voir facilement. Il y fait très chaud, environ 400 degrés. Il y a beaucoup de volcans. On appelle aussi Vénus l'étoile du berger car elle est très brillante. Autrefois, en la voyant, les bergers savaient que c'était l'heure de rentrer. Les océans recouvrent 71% de la Terre. Son nom est la planète bleue. Elle est entourée de l'atmosphère qui est une couche de gaz. Elle protège des rayons du soleil et limite le froid la nuit. La Terre a des paysages très beaux et très variés. Le nom de Mars est la planète rouge à cause de la couleur de la poussière qui la recouvre. Elle est plus petite que la Terre, mais a les plus hauts volcans, les plus grandes montagnes et le plus grand canyon du système solaire. Jupiter est une boule de gaz géante. C'est la plus rapide et la plus grosse planète du système solaire. La grande tache rouge sur la planète est un énorme ouragan qui dure depuis 350 ans. Saturne est la planète la plus lointaine visible sans télescope. Elle n'est pas solide et est très légère, elle pourrait flotter sur l'eau. Elle a de violents orages qui peuvent durer plusieurs mois. Ses anneaux sont très fins et faits de glace. Uranus est une planète géante, elle est 4 fois plus grande que la Terre. Elle est très froide car éloignée du Soleil, environ moins 200 degrés. Ses anneaux sont en glace et en méthane, qui est un gaz. Neptune est la planète la plus lointaine du Soleil. Pour faire le tour du Soleil, elle met 41 ans et demi. Elle a des vents qui sont les plus violents du système solaire, environ 20 000 km/h. Neptune a des anneaux très fins et foncés. La Lune qui tourne sur elle-même fait le tour de la Terre en 27 jours et 8 heures. C'est son satellite. Elle a de nombreux cratères, des plaines et des montagnes à plus de 8000 mètres. La forme de la Lune change selon sa position par rapport au Soleil et à la Terre. Mais dans le système solaire, en plus des planètes qui tournent autour du Soleil, il y a environ 170 lunes et des millions d'astéroïdes et comètes.
Les astéroïdes sont des débris de planètes. Les météorites sont des petits morceaux d'astéroïdes qui peuvent toucher la Terre. La comète est différente de l'étoile filante car elle se déplace très lentement. On peut la suivre sur plusieurs nuits. La comète de Halley a été visible en 1997 et elle ne reviendra qu'en 4542. Si tu es curieux d'en savoir plus, regarde la prochaine vidéo qui parle de la conquête de l'espace. N'oublie pas de t'inscrire pour de nouvelles vidéos et de partager avec tes amis. Tu peux aussi laisser un commentaire et proposer un nouveau sujet.